Story telah London Network Daily Post. Menta perlongan wara HP ke kubur. Now doktor ke CAC. Yo kurup ya kepisa palat ciklur. Leng bau bam na kinongpang. Tong ini skam. Hakawai ke jio kurup ya kepisa ke bahe. Dakinong batkam ke Vigilance Directorate. Hakas ngibalang basyongdor waypoint arklur tingga. Now doktor Sukan Jina. Ubasya apo sa Charichak Community Health Center. Lani CAC Hapuri District. Ki Vigilance Officer kila pelong daga jingtalasi haka ying ujina hakalarang hanga area harut nong jong kanong ba Delhi hadin balalap no EU kat bau dang dawa bat yo priang ya ke jingbam tingka prahajar naki bahiyeng jong kawai kanong pang ki officer ka anti corruption agency kila lengo hadin balalap ya kepisa ka babon naki pla babunjat haka ying ujina kinyo ya kepisa daga machine bat syongdor palat siklur tingka kapisa balay ulum jan barok kisong bakurup kadika kot sanspa abat kot arhajar katolong kubor kaong Dr. Jina Dawash Pawajar tingka nakabriyo nakapta ka cesarean section surgery padlo ko ngu banduna no siya ka prahajar kani kabriyo kala sitom jorbha tangbaw ni Dr. Edunod ban nomle ya ka surgery tat hadu undayo ya kapisa baubam upara arkimi jong kani kabriyo ulapan bor ban ay usan hajar tingka ka advance ban sedang ya ka surgery ong katolong kubor ki officer ka anti-corruption agency kipit binia law ni doktor upalang yang kini kipsa ka babon da ka babam na kinongpang nakamta ban pendap iki operation hachari chak CAC kumjo kin pensya law doktor Jina upenya ya ka private clinic jonglajong ka jingwat kadang teng ban pensya law Jina dong don nem sa wiki aset ya kani ka kis lapelong da ka jingpet binia sani ong vigilance director YK Jatwa kublai shibon story telah London Network Daily Post.